abakhethi balala muntu bona bakhetha ngebandla ukuthi awusiye ibandla lami kudlula ngakubona lokho wabhekuzungi umuntu obevile lapha kakhulu ukulandela inkosi ngoba bengihlupha mangifike lapha esikhathini lami amusi indawo awuzolala khona bengingenqena-ke nalokho ngafika kodwa wabhekuzungi kungigidi ngabona abantu beguqile abangakholwa nabakholwayo ngamangazawo uphumelane nabantu abangakholwa sithi isikhathi sakhe kanti cha umsebenzi wakhe akushiyongi ukuthi wena uyothandazela abantu esebephendukile bakholwa kuwo wonke umuntu obonelegelezeleza kuyangizange ngingukuthi inkosi ubathandazelela abangavuka ningahamba hayi unomusa lo muntu sekudla kimi namhlanje angikhethi muntu ngiyenze ngikhale manje behlukisa senivamile ukwenze njalo ibenze ulaynyana wabo ungasokunakeleli no bafake phakathi kwempela bese ngivika ngokuthi bafuna phakathi khona bezonokelwa iphunga leni elihle lasezulwini hayi iphunga leni elihle lasezulwini kusuka ngisho ninalo musanungabanga ninalo iphunga elihle lasezulwini yiko lizonda abantu bonke bazonda into abayibona ukuthi hayi le khethi uyabona uma umuhle kakhulu abantu balethe iy'ntwane eziningi zokugxeka babike lokhu babekuliwa babike ibuzi bezama ukuthi bakusipiphaze ebuhlelo yibo nina niyazanywa ukuthi nifiphaze abantu bonke ngoba nibahle ubuhle bukhona phakathi wethu okubonwa abantu qede bashawa uvalo besaba yini yomshembe abantu sebelondela ushembe sulondela ushembe kade khuluma khona manje mfundisi subhizi sulandela ushembe awunokuyibalekela lokho ayibalekeleki lonto yinto edaliwe abantu abamlandela ushembe uma eneqiniso ngingafisa ukuthi abantu balandele ushembe babayeke bonke abanye abantu abangenalo iqiniso ngani na ngoba ushembe ukhulume iqiniso wema kulo kodwa-ke akazenzanga ushembe kwakungesiye umuntu uyangizwile nami nginjenje ngizwile ngomkwena egoli ubishop mkwena akholwa kuleli bandla ubishop la egoli ngeze ukuthi kanti ushembe akusiye umuntu wathi yewu usho kimi ngoba ngiphethe umsebenzi kashembe mina awukho ka-Amos Shembe umsebenzi ngiphethe okashembe lo owathunywa la Amos wasengathi vele lalela uthi-ke lo mfundisi umkwena ngibiziwe egoli ngibizwe ababhishop bathi bafuna angathi bafuna uhlangane Orlando Stadium ushembe wena uzophathe umthandazo-ke sekuseni kwasha kwacima uthi umkwena ubizwe ubani ngababishop ngobani ngikambasi hawu kodwa ufundiswe ubani ukuthi uyintanga yabo wena ufundiswe ubani mina lo hayi kanombishop ini mina kwathi uqinisile Phoba ubizeka ngiyangazi yena ngiyalinganisa ukuthi nginingi ngababishop sekuthiwa ngumbishop nami manje wathi asiyo lokho wena ngokashembe esingamazi esiswele ukuthi simbiza ngokuthi ubani ngoba phela uphethe inkolo lalelani madoda ngoba ushembe uphethe inkolo manje-ke sizothi mongameli ayi ngando sizothi yini hayi uthi umkwena sesithi umbishop basho njalo bathi umbishop wena awusiko lo uyenye into engenagama
ngabophi impahla zami ngabuya bethi uzobona wabishop ngathi sekhuluma indaba enkulu ngiphethe into yomuntu ongaziwa ongakaziwa nanamhlanje kade afika 1910 efika la kodwa akakaziwa umuntu kuzokuba manje nathi asimazi senibona mina senisizakele angimazi nami ngasho phakathi kwengane kodwa ngayithi efote bethi awukhulume ngoyise basebezwile ukuthi ngizalwa yisilwane bathi awukhulume ngoyise ngathi ngizokhuluma kancane kodwa ngimazi kahle noma kwakubaba lo kodwa-ke ngithi ubaba ngoba ngimthonanga omnye ubaba kwalokhonjwa ukuthi nangubaba nangoqhamuka kanjani ngase ngithi ubaba ushembe bamwesiye ubaba kwakuwumuntu nje wasezulwini into ehlukile kubantu bonke niyazi ukuthini nangu Professor Thuzo bamhleli bakhe kusho njalo kimi emzinyana wathi ushembe kwakuyinto enye kwakuyisini umuntu akazanga nawe ukuthi kwakuyisibazini wayegqoke njengami enje kodwa kwangesimuntu akekho umuntu bakithi akekho umuntu ongakhomba ulwandle athi thula wena ngeke asambe ethi yolwandle asambeni laba abantu bafuna ukubhabhathisa ngiyobabhabhathisa mina lolwandle uyamazi ushaka kusasa ngingashona ningazi lesidumbu sami sashona kulongiphamisa izandla ushaka futhi lanahlela bangini ushembe-ke lesi simangalo sengikhuluma ngayo sama eThekwini ama-awa nje i-awa lonke babhathisa abantu abangu-30 ngiphinde ngishilo lokhu ngeso sikhathi ngifuna nimbone ukuthi sihamba silandela umuntu ongenagama uyafika emzinyathi la ngithi isihlabelelo siqale khona uyafika emzinyathi Seliyashona. Umuntu obevele ehlale ancothe isikhathi azenza imanyana ahlupheke kodwa manje umuntu futhi obengadli njenganelolo ziya nje one way noma nesidlweni ziyabuya nje njalo masiphuma nje lapho bayesidlweni njalo yena bengadli njalo umuntu obelinda uNkulunkulu njalo ngengathi wayehlala neBhayibheli mayizule emoto sawubona lo bathi yasawubona mfundisi athi hey uNkulunkulu wangiyamazi athi lo phela mfundisa akathi athinde funda afunde umuntu uyabona mfundisi athi umuntu omthanda uNkulunkulu kakhulu usephushela kithi uthando ukuthi umthande ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo usho kithi sikwazi ngani lo yiko nje sokucelana ukuthi asale nokho singazi lutho asale sesiciciyela ngathi leli bandla lakhe lingafi likhule kakhulu uzociciyela ngathi thina zoni asiphendulile lobheke phambili mubu umuntu othi kusempini enje ahlehla bhekele wani ngenani kule ngona niphushe ngawo wonke amandla musamhlehla udumaza abanye umulo hayi mina ngisaboni kahle manje ubona lo ukhamba mina ngiyambona akhulu wakhe ngono lokala kobu okashembe lo ngitshele akufike kwami uma uqala ukunyukala kwakho ungasikashembe awuzufika la ushembe khona ukhona umuzi asethembise ushembe okhazimla omzwa ngaNazaretha
eningakazi niyibone isekufike khona lapho kungakhanyisiyo leli langa alikayithi khona uthi umntwana kuhlale kukhanya nje kodwa ubona ukukhanyiseni kodwa kuyakhanya akukho ubusuku ayikho imini into efanayo kusho le lapha esibizela khona umprofeti emehlweni enkosikazi ayebizele yona umlothi ishangasela umakoti wabo asabuni wayengasabuni uyafuna ushemle yaho ngike wayene wathula kwathi malishonda ngathi impela sithandaza sezithandaza wayeseshabelela amaculo asekwesilama nasemelengbo imuthi-ke ogulayo bathi ikhona la umletheni njani bamletha umakoti bambeka phambi kwakhe wathatha le mini emibili leyo khomba wathi ngwi emehlweni angeke ngithi ngwi mina emehlweni ngizothi ngithe ngwi umuntu angaboni ahlale engabonanga ngwi wani wathi ngwi wathandaza wabuye wayisusa wathi ubonani umakoti wathi hawu khona ithunzi abantwana wasebuye ethi ngwi le mina yakhe emibili le mina yakhe iyindaba enkuluma nazo wathi ngwi asho lutho uthule kanti yathandaza kakhulu uthi uNkulunkulu lo mvule la ngisho abone ngokuthumile wena uthumele kubantu ukuthi ngibasindise balibone iqiniso lakho ukuthi ngithunyiwe hayi noMose ngitshela ngathi wathunywa kanjalo waba nezimanga ezingazenza kofaro yonke le nto kwazi kwabona lo umuntu kaNkulunkulu noKristu wenze izimanga eziningi uJesu phakathi kwamaJuda wazenza wavusa abafileyo oLazaro wakhipha umathunyazo wavusa baphila wathandazela abantu abaningi baphila wasekuqala umona lo ngiqale ngawo ngathi ninomona abantu ikakhulu abantu bamnyama lo baba nomona ukuyini kona lo futhi uvele ezulwini ubani yena lo ngwanizalwa yini uma ngiyakwa ya kanti ababonanga uma yena la endwa Kristu wayevele ezulwini kuNkulunkulu bathe besuka-ke abapristi abakhulu nabafarisi sesingabethu ngathi zimbongolo basukela ingane no-33 years ngomhla ka-3 ku-April eminyakeni amashumi amathathu nje zelelo muntu bamsukela ngempikile inkonko abantu emhlabeni badina ukuthi kwenza izinto ezinhle ngisho njalo kini ngathi uma wenza izinto ezinhle abantu baye bacwaye bese bekuthuka ngayo yonke inhlamba ingaboni idumaza ukudla kwethu kudla kuthukela inhlamba ngasingasethuka ngalesilungu jabulani nithokoze nibusisiwe nxa benithuka verse 11 kuMateyu 5 ngiyayithanda lena nibusisiwe xa benithuka banihluphe baniqambele okubi konke ngani baniqambele konke okubi ngezwi le esishumayezayo baniphethe nina ngoqotsholo kulandela umuntu onesisalo mose